Senior citizen, biktima ng snatching king San Fernando. Suspect, may aresto, king Porac. PNP pesinayan ng safety networks para kareng Daywan, King Angeles at Central Luzon. 8 inmates may gumpisa na king karelang pamag-aral king kolehiyo kilubning BJMP San Fernando. CDC President Devanadera manuwala na ring gustong investors ring kailangan king Clark para king mas marakalaobra. Santungan ng kulturang Kapampangan kinilala bilang cultural hub ng Pampanga. Maya pa oras kabalen. Kayang tabi ang mabilog o pwersa ng GNN TV 44, mabiyala rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap, kilub ng Paramingo. Yako po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Arestado na rin kapulisan ing suspect king insidente ng snatching king metong amatong babae king barangay San Agustin, Ciudad San Fernando. Ayon ang report. King CCTV footage AT, amekwa king Sitio Pigulot, barangay San Agustin, Ciudad San Fernando, ang makapetsang May 24, 2025, mayakit ya ing babaeng maglakad king dalan, kabang magdalang adwang bag. Makatuki kayang lalakad, ing meto nga lalaki. Pilan mong segundo, bigla na niya mong hinablot ning lalaki ing bag ning biktima. Sangkan bang magpadurot-durot ya pa ing katawan ning babae king libutad ning dalan. Ing suspect, mabilis siyang tinakas kay bat asamsam ing bag ning babae. Aapag kabalwan pang metong a senior citizen. Kingutos ng outgoing governor at ngayon ni Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda, penintundereng kapulisan ing suspect at may aresto king balen ning Porac, kapamilatan ning operasyon ng Pampanga Provincial Police. Mga pulis po kami sa Porac, no? Nakatalag kami bilang Drug Enforcement Unit. Inuuli po namin kayo sa salang pagbebenta at pagdadala ng ilegal na droga. Nakuha nandun po kayo ng baril na walang papel. Atokal na sangkot ya pa yung suspect king kalakaran ning illegal na droga. Agpangkang Pineda, kawani king balabalaw sa kampanya kontra droga, prioridad mo naman yung proteksyon kareng makatuwa laban king krimen at pamanasakit. Tumpak kaso ing harapan ning suspect. Pasalamat kay Pineda king PNP Pampanga, partikular na kareng kapulisan ning Porac at San Fernando king mabilis sa kimot at tagumpening operasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Panigobra ng PNP in 5-minute response time strategy o ing mabilis sa aksyon mang-apanatili ing peace and order. Ay ni report ng Angel Dumagat. Pesinayan niyang metong a command conference ing Philippine National Police anyang June 13, 2025, ang meganap king PNP Multipurpose Center. Layo na ning conference ang mas mapabilis ing serbisyo at kimut king batas deng pulisya. Penimuna ng PNP Chief Police General Nicolas Torre III ing conference king pamaklatag reforma kareng operasyon na awsandang 5-minute response time strategy. Kayabe mo naman king conference DILG Secretary Juanito Victor Remulla, ape payabot suporta king ahensya at may ngakong ponduhan ing bayong patrol vehicles para miragdagan ing police mobility at visibility. Megpresentala naman action plan ding niyayaliwang regional directors. Agpangkang Police Major General Anthony Aberin ning National Capital Region Police Office,
Patupad lang 8 oras a shifting duty at pasignan ing mobile police force. Para naman kang Police Brigadier General Jean Fajardo ning Region 3, ing reforma ngay ay metong yan naman kultural a aspeto bang milapit ing serbisyo kareng tao. Pepakit mo rin king conference ing Kalasag 911 Command Center ang maging integrated emergency response system ning PNP para king National 911 program. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, Keng Balen Susu. Tukluking migit 37,000 na pulis yung pepalwal ng PNP para king pamamuklat ng klase kitang milabas sa Lunes, June 16. Ayon ang report ng Patricia Mamangon. Tukluking migit 37,000 na pulis king mabilog a bansa ing dineploy ng Philippine National Police bang siguraduan ng peace and order king pamamuklat ning school year 2025 to 2026 nganing Lunes agpang kang PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo at tatalakad mo namang Regional Director ning Police Regional Office 3 kabilang kareng para lareng 5,000 pulis manyulong king Police Assistance Desk kareng eskwela bang gabayan laring estudyante, pengari ang poreng mestra. Dagdag paketing pamamuklat ning mobile at foot patrol. Kareng lugar la malapit king eskwela, bang apanatili ing kaayusan. Agpang kang PNP Chief General Nicolas Torre III, parti ning pamagsadya ning PNP at bang siguraduan na mabilis ing kimo dareng kapulisan king quick police response. Mapupusyeng school year IT king March 31, 2026 gamit ing traditional school calendar balaos nang mibalik kay bat ning aberya dulot na ning pandemya. Sisiguraduhan na naman ng PNP na masalese at ligtas ing pamagbalik eskwela para kareng milyon-milyon na mag-aral ngayong school year 2025 hanggang 2026. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo. Pasik na nga ng PNP, inseguridad at kaligtasan na rin foreigners o rin daywan ketiking lalawigan at mabilog a Central Luzon kapamilataning programang CASSN. Ayon ng balita ng Patricia Mamangon. The Philippine National Police formally launched the Community Assistance Safety and Support Network or CASSN at Station 4 of Angeles City Police Office in Barangay Balibago, Angeles City on June 19, 2025. Foreign communities across Angeles and Central Luzon expressed gratitude for the initiative which aims to boost coordination with law enforcement and reinforce their safety. This project will be very helpful to our Korean community because most of our Koreans have difficulties and hard time to communicate with the police, and because of the language barrier and also the lack knowledge of due process. But I'm sure this project will be very successful and very helpful, not only Koreans and other nationals also. Our community, I think it's incumbent on my community to work better, learn better responsibility as far as how to conduct themselves, how to work with the police, and help them do their job. CASSN is a flagship PNP program focused on crime prevention and community engagement. It serves as a strategic response to crimes affecting Filipino Chinese and other foreign nationals such as kidnapping, extortion, and culturally motivated violence. This is a bold initiative by the Philippine National Police to safeguard and empower our Filipino, Chinese, and other Filipino foreign communities nationwide. The launch of CASSN is a fruit of our commitment in action. Through CASSN, the PNP commits to proactive policing, rapid response, and building stronger ties with local and foreign residents to ensure a safer environment for all. The launch was also supported by the Department of the Interior and Local Government and the Local Government of Angeles City. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan.
8 inmates may gumpisa na king karelang pamag-aral king kolehiyo kilubning BJMP San Fernando. CDC President Devanadera banwala na rin gustong investors rin kailangan king Clark para king mas marakalaobra. Santungan ng kulturang Kapampangan kinilala bilang cultural hub ng Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balit ang Kapampangan. Peg maraguling PHA o Philippine Heart Association ing balaw sa pamagpatupad king Phil Cardio Registry. Pakibaluan tayo iti king report ng Patricia Mamang. Ipinagmalaki ni Dr. Walid Amil, President ng Philippine Heart Association o PHA para sa taong 2025 to 2026 ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng PhilCardio Registry, ang flagship program ng PHA para sa buong bansa. Layunin ng programang ito na makalikom ng datos mula sa 5,000 na pasyente upang matukoy ang lawak at epekto ng cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas. Ang proyektong ito sinimulan noong August 21, 2024 na may 8 registry center sa Luzon, Visayas at Mindanao. Biggest ito na landmark project ng Philippine Heart Association conducted among 8 centers nationwide sa buong Pilipinas po, Luzon, Visayas, Mindanao, and Metro Manila, wherein we are enrolling around, target namin 5,000 patients na hospitalized for 8 cardiovascular diseases. So far sa ngayon, we've been recruiting for the last 8 months. Nakaka 2,000 na kami. Wala kasi umanong sapat at komprehensibong datos ang Pilipinas sa CVD na nananatiling pangunahing sanhi ng kamatayan sa bansa. Ang registry ay tumututok sa 9 na pinakakaraniwang CVDs. Kabilang na dito ang ischemic heart disease, hypertensive urgency at emergency, acute heart failure, congenital heart disease, pericardial disease, peripheral arterial disease at marami pang iba. Makikita natin dito yung impact, ilan ang na-admit for cardiovascular diseases all over the country. Tingnan namin ilan yung prevalence, alin ang mas madami. Then ang main purpose talaga nito is to have a nationwide registry data. Simula lang po ito, after matapos ito, tuloy-tuloy na ito. Until registry kasi tuloy-tuloy yan. And we can also show to the world na meron tayong sariling Philippine data that we can present sa ating lectures abroad. Mahalaga ang datos upang makagawa ng polisiya para sa prevention. So, and this will somehow also help formulate policies for the Department of Health. Eventually, magkakaroon sila ng policy based on our nationwide research na tinakondak natin.
Target ng bawat site ang 3 hanggang 5 pasyente kada araw upang maabot ang kabuuang bilang ng kalahok. Inaasahan ng PHA na ang resulta ng pag-aaral ay magagamit bilang batayan ng gobyerno sa pagbuo ng mga programa sa heart health. Bukod sa kalusugan, may malaking epekto rin ito sa ekonomiya. Ang pag-iwas sa CVD ay makakatulong upang mabawasan ang gastos ng gobyerno sa healthcare habang pinapataas ang productivity sa pamamagitan ng pagbaba ng absenteeism. Para sa PHA, ang PhilCardio Registry ay hindi lamang para sa akademikong layunin, kundi para sa konkretong hakbang sa pamamagitan ng epektibong polisiya tungo sa mas malusog na sambayanang Pilipino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. King Ciudad Angeles, libreng school supplies hindi nakiling city government para kareng estudyante. Ayon report ng Angel Dumagat. Kayagnan ning pamamuklat ning klase, pesi na yan ning pamamyan ng Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. kareng school supplies, sapatos, medyas, t-shirt at bag para kareng kayanakan ang mag-aral. Mamabot king 93,000 ing ipamyan ng Mayor Lazatin kareng 55 a public schools king syudad. Ing programa, Penny Balanderi Chief Advisor IC Calagwas at Executive Assistant Reyna Manuel kayabe ing Angeles City Economic Development and Investment Promotions Office at miyembro ning City Nutrition Office ing Pamandake School Supplies. Metong kareng pangako ng Mayor Lazatin ing mamye di kalidad edukasyon para kareng kayanakan king Angeles. Ako ang Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod. Kasado na laking pamag-aral, king kolehiyo, reng 8 inmates kete king Ciudad San Fernando. Pakibalwan tayo iti, kang Patricia Mamangon. 8 persons deprived of liberty o PDL ibat king San Fernando District Jail ing opisyal ng maka-enroll king kolehiyo lalam ning City College of San Fernando, Pampanga o CCSFP. Renga manuang PDL, kabibilangan laning 7 lalaki at 7 nga babae ang maka-enroll na kareng kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Partiyay ning Project Akbay, meto nga inisyatiba ning lokal na gobyerno ning San Fernando, king pamanimuna ng Mayor Vilma Caluwag, kasan metong ing Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Bilang suporta, dininan lareng PDL learning tablets sa agamit king karelang klase. Agpangkang CCSFP President Attorney Gloria Banyas kapag nasaning programa ing tanggalan, ing stigma at dinan lang pag-asa rin pakasukol. Agpang naman kang Jail Warden Chief Inspector Lord Montero, umpisay iti ning panibayong bie, nung nukarin ing edukasyon, ing susi, king tune, rehabilitasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Panikwala na kanong Presidente Ferdinand Marcos Jr. na akit at ramdam na ring Pilipino ing maging serbisyo, lalam ning kayang liderato at alimo puros pangako at paninap. Makiramdaman tayo iti, King Report ng Patricia Mamangon. King Episode 2 ning BBM Podcast, apanin mo na ning news anchor ay Cheryl Cosim, kaya bay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Naneng Cosim, Marcos Jr. nung nanong buri na nga lakwan, ustong mayari ni ing kayang termino king 2028. Made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa position mo, na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino.
Kapag nasana ka nung PBBM, inge mo pangako o paninap ing malakwan, nunep konkretong pamagbayo king Aldo do pami biye darayng Pilipino. King first episode ng BBM Podcast, linatag na mo naman ng Presidente, rin kayang plano na makatutok king mabilis a solusyon kareng Aldo do issue kalupan ng trapiko, pila kareng pampublikong opisina at marakal pangaliwa. Balaos mo naman kaning Cabinet Performance Review, bang siguraduan ing mabilis a serbisyo publiko kareng tao. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Deni pa rin balitang Kapampangan. At tinalang upaya ring memalen o yung publiko na i-check o silipan na rin proyektong panibalan na rin LGU kapamilataning Project Dime. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Hinihikayat ng Department of Budget and Management o DBM ang publiko na makibahagi sa pagbabantay sa mga proyekto ng gobyerno sa pamamagitan ng Project Dime, isang online platform na bukas para sa lahat. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, mahalaga ang partisipasyon ng mamamayan sa pagtutok sa mga proyekto ng pamahalaan upang masigurong maayos ang paggasta at maipatutupad ng maayos ang mga ito. Sa ilalim ng Project Dime o Digital Information for Monitoring and Evaluation, makikita ng publiko ang progreso at kalidad ng mga proyekto ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng DBM website. Gamit ang satellite at drone images, makikita sa platform ang real-time updates ng mga ginagawa at planadong infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin nito na gawing mas bukas at mas madaling ma-access ng publiko ang impormasyon tungkol sa mga proyekto at nang sa gayon ay maiwasan ang anomalya at mapabilis ang pagtugon sa problema kung meron man. So lahat po ng proyekto ng gobyerno, gagamitan po natin ang technology, drone and satellite. So makikita nyo po yung actual na nangyayari dun sa mga proyekto natin. Nakikita nyo. So nakikita nyo, kinoconstruct yan. Yung public din, pwedeng pumunta dun sa website at mag-comment. Pwede nyo sabihin, oh, parang mayor or congressman or senator or governor, vice governor, bakit parang manipis po yung semento na nilagay nyo? Parang mali po yung bakal na nilagay nyo. Parang maiksi po. So yun po. So may citizens participation po. Yan po yung sa Philippine Open Government Partnership. Binigyang diin ng DBM na ang Project Dime ay bahagi ng mas malawak na hakbangin para sa isang tapat, epektibo at makataong serbisyo ng pamahalaan kung saan may papel ang bawat mamamayan sa pagbabantay. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Manwalaya CDC President Devanadera na dapat pilinan lareng investors
ang makapamye mas barakal na obra kareng kabalen. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. More of having the right investors come to Clark. In terms of choice of investors, we should have those which shall generate more employment. Dapat ang mga negosyong pumapasok sa Clark ay yung tunay na magbibigay ng trabaho sa mas maraming Pilipino. Ayon yan kay Clark Development Corporation o CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Varadera. Sa media forum na kapihan at balitaan sa Pampanga ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter, binigyang diin ni de Varadera na mahalagang pumili ng mga tamang investor. Kabilang sa mga pangunahing industriya na tinututukan ng CDC ay ang semiconductors, ang MRO o Maintenance, Repair and Overhaul sa ilalim ng aviation industry na kilala sa pagkakaroon ng mataas na demand sa manggagawa. Pangatlo sa prioridad ang mga BPO o Business Process Outsourcing firms. We're not only looking at jobs for Kapampangan, for those from Pampanga, not just for Region 3, but Clark is getting to be a magnet. Dagdag pa ni de Varadera, hindi lang sapat na may pumasok na negosyo, kailangang handa rin ang mga tao. Dapat umanong sabayan ito ng tamang manpower development para mas maraming kabalen ang makapasok at makinabang. Because Clark is now a brownfield. So iba yung interest dito. Kung greenfield ito, puro infra. But here we have to look at all those things. So what do we want and see accomplished? More on building Clark as a community. Ang layunin ng CDC, gawing sentro ang Clark ng mga dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kinilala ng DBM Secretary Amena Pangandaman ang sakripisyo at tagumpay na rin estudyante kim Pampanga State Agricultural University. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Sa harap ng mga magulang, guro at bagong graduates ng Pampanga State Agricultural University o PSAU, inihatid ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman ang isang makabuluhang talumpati. Nitong June 18, 2025, si Pangandaman ang nagsilbing guest of honor and speaker sa 11th commencement exercises ng PSAU. Sa kanyang mensahe, binigyang pugay ni Secretary Pangandaman ang mga sakripisyo at tagumpay ng Class of 2025, lalo na ang dalawang estudyanteng nagpamalas ng determinasyon sa kabila ng mga personal na hamon. Isa sa kanila, si Brenner Basa mula sa Mexico, Pampanga. Sa kabila ng kanyang kondisyong dwarfism at mga hamong sinapit sa buhay, kabilang na ang pagkawala ng kanyang ama, hindi siya sumuko sa pag-abot ng pangarap. Sa PSAU, natagpuan niya ang pagtanggap at suporta mula sa mga kaklase at guro. Sa kabila ng pagkaantala ng kanyang pag-aaral dahil sa pandemya, nagtapos siya ngayong taon sa kursong BS Agricultural Business. Maaga niya hinarap ang mga pagsubok niya sa buhay. Pero doon din siya dinala ng tadhana sa mga lugar na mag-aangat sa kanya. Brenner found more than a place to study. He found a second family. I urge all of you to take inspiration from Brenner. Embrace the process. Face each step with courage. Don't be afraid to stumble. And above all, never give up. He may be the smallest in the room, but make no mistake, his spirit towers over us all. Itinampok rin niya si Charmaine Rellama, isang manunulat, aktres at scholar na minsang isinantabi ang kanyang mga pangarap dahil sa kakulangan sa buhay. Dahil sa tiwala ng pamunuan ng PSAU, natagpuan niya ang boses sa panitikan at teatro. Tinaguri ang isa sa outstanding students of the Philippines. Nagtapos siya ng may Latin honors ngayong taon. But she didn't stop behind the curtain. She always stepped on stage embodying the very characters she created. Through it all, she never let her academics fall behind. Sa bawat gabing sabay ang pag-aaral at pagsusulat, kahit gutom, pagod at puyat,
Pinili niyang pagsabayin ang kanyang pangarap sa pangangailangan. Now she is honored by an entire nation. Pagmanwan Daka, congratulations to you. Palakpakan po natin si Charmaine. Dagdag pa ng kalihim ang mga kwento ni na Brenner at Charmaine ay paalala sa lahat ng graduates na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa medalya kundi sa lakas ng loob at tibay ng puso. That distinctions or titles don't define your excellence, but by the small compounding acts of kindness that ripple outward, changing the world one person, one moment at a time. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, hinimok ni Pangandaman ang mga nagtapos na patuloy na magsilbi, magpakita ng kabutiang loob at huwag kalimutan ang kanilang pinanggalingan. Ang tema ng commencement exercise ay Students of Today, Stewards of a Sustainable and Blissful Tomorrow. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pegmasusyanen ng Holy Angel University o HAU ing anibersaryo ng pamamakbong bulkang Pinatubo ay ni-report ng Angel Dumagat. Genakan ning Holy Angel University ing ika-34th anibersaryo ning makasalisayang pamamakbong ning bulkang Pinatubo kaya King Plaza San Jose anyang June 16. Ing mesabing commemoration, pamagkilalaya king katatagan da ring Kapampangan, king melabas asakunang maragula minipekto king pamibyebye king rehiyon anyang 1991. Megong pisa ing commemoration king metong flag raising ceremony, apenimunan da ring administrador ampong mestra. May karet laying activity mo naman asisimbuluking kasiran amelyari at dulot ning eruption ning Pinatubo at ing denasan da ring miapektuhan king trahedya. Penimunanderi Leopoldo Jaime Valdez, Presidente ng HAU, Angeles City Vice Mayor Vicky Vega at Executive Assistant Rafi Angeles ing mesabing aktibidad. May kiabela naman king commemoration ding empleyado para king pamamuge kareng mete at ring mekaligtas king trahedya. Dininandala naman pamikatagun reng grade 12 students ang makapamasyal king Pinatubo Museum at tsuking panibala ning Center for Kapampangan Studies. Ako Angel Dumagat para King News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen Susuyo. Manatili makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamang tutukan. Shoto, Piku, at Barakal Pangaliwang Pianong Kanita. Kabilang la rin kareng akit a painting ning kabalen visual artist ay Alvin Dumka king kayang solo exhibit king Ciudad Angeles. Ay ni report ng Patricia Mamangon.
Beli ka nala ning Kapampangan visual artist ay Alvin Dungka. Reng makuleng milabas ning kayanakan king kayang solo exhibit ay now sa Echoes of Innocence. Asalukuyang makadisplay king gamat Kapampangan king harapan ning Kamalig Restaurant king siyudad ning Angeles. Bidala keti reng 57 artworks. Apapakit ka reng piyalong akera gulanda reng Marakala Pilipino at Kapampangan at maging ingaldoldo pamibyebye amaya Pakit kareng Marakala Baryo, ketikim Pampanga. Kapag nasaning exhibit, inge mo ipakit ing legwa ning art. Nune pa si bayong biyaya ning diwa ning pangayanak, inyang panahon na mamiyalong pa kareng dalan. Makabuklat ing exhibit maniba June 7 hanggang July 10, 2025. Makabus ni itikim publiko at inamuyot na idalaya ing mabilog a pamilya bang agnanagnanaganakan at isplika kareng anak reng piyalo nga megsilbing party ning Biye Kanita. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kasado na ang first Pride Run event ning grupong Miyabe ay now sa Makuleng Pulay 2025. Ay ni-report ng Angel Dumagat. Kasado na ang preparasyon para king pekamumunang Pride Run event ning House of Miyabe o ing antabayan ng Makuleng Pulay 2025. That's the reason why we would want to present this event as good as we can so that it will make a good impact to the people. Para sila mismo, hahanapin nila. Yun ang gagawin natin ngayon. So para at least positive sa kanila, we have a good experience with that event. So sana, every year, nandiyan siya. And that's our goal and that would be our parang promise ni Ate Hirsch to the public and kahit sa isa't isa kasi this is our dream project. Ganapan ing amanwang fun run king CDC Parade Grounds Clark Pre-Fort Zone king daratang nga June 28, 2025 ang magsilbing suporta king LGBTQAI+ community. Malyaring mag-register king online o on-site. Mag-umpisaya ing programa alas 4 ninggat panapon. Agpang King Miyabe open for all ing mesabing event basta't fit to run. 3 kilometers, 5 kilometers at 10 kilometers ing pwedeng pamilinan King Marathon. Ing pekalayo ning event ing makasaop at makapamiyang libreng workshops, training at programs para kareng bayong graduate at unemployed ang miyembro ning LGBTQAI+. Sinigurado na naman ing kaligtasan dareng makisanmetong keti. Kapamilatan daring makaantabing medical team ampong marshals. At inla naman atanggap a premyo reng finishers king Pulayi. Anya ran ning Miyabe ing pamakyabe at makisanmetong king makabaldugan a selebrasyon king Makuleng Pulayi 2025. Ako'y Angel Dumagat para King News Force Pampanga. Balitang tutu King Balen Susuyo. Good news para karengaslag o estudyante ng CCSFP. Proud na panigurado reng mag-aral ng City College of San Fernando, Pampanga kay bat ng milog ng eskwela kay Global Rankings ng The Impact Rankings 2025. Ay ni istorya ng Patricia Mamangon. Official yang kayabe ing City College of San Fernando, Pampanga o CCSFP King Times Higher Education o The Impact Rankings 2025. Makikilala kareng institusyon na makibat king United Nations Sustainable Development Goals. Linubya ing CCSFP king 1,501 plus bracket ibat king 2,526 higher education institutions king mabilog ayato. Metong iti kareng 121 na kolehiyo at universidad ibat king Pilipinas amilub king global rankings ngening banwa. Binida namo naman ng eskwela na meni muna iti king Pampanga kabang Kalimaya king Central Luzon. Kabilang niya ing CCSFP kareng top 4 institutions king Pilipinas para king SDG 4 quality education at metong kareng top
5 institutions king Pilipinas para king SDG 1 no poverty. Ing CCSFP metong yang lokal a kolehiyo amanyulong king inklusibo at makabaldugang edukasyon. Patunay kano iti na ing metong nga institusyon a panibalan ning local government unit malyaryang makipagsabayan king global standard kapamilataning makataong serbisyo, pamanuro at research na kapag nasa napakibatan lareng isyong pang-komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Makasalaysayang aldo para king kulturang Kapampangan. Formal ning mi talaga ing Santungan ning Kulturang Kapampangan o SKK bilang cultural hub ng Pampanga. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. King kapag nasa na isulong in pamangambul at pakamal king ulaganing kultura, pesnayan niya ngening Miyerkules, June 18, ing Santungan ning Kulturang Kapampangan o SKK bilang opisyal a cultural hub ning Pampanga king pamanimuna ning Department of Tourism o DOT Region 3. This cultural hub is not only envisioned to become a physical space. Meron niya pong lugar ang magsilbing sentro na ning pamagtipon para king makasalaysayang gawa o kwento at pamangambol. Sabi ko, biking kultura na ning bago. Ing kultura, may sabi ang kaladwanan ng turismo. When culture thrives, tourism flourishes. And when tourism flourishes, communities are empowered. Ing SKK, Telakad at Penigobran ning Foundation for Lingap Kapampangan Inc. o FLKI magsilbi ang cultural hub ang timong espasyo para king kalalangan o arts, kebaluan at tradisyong Kapampangan. Kasan metong king tagumpe ning SKK bilang cultural hub ing provincial government ning Pampanga. Hindi ng tama pong tahanan, a place where we can call talaga pumpo. Baluda ng pantunan, deta pong bisang panigaralan de kaya katamong kultura, itamo po linangan tayang lalo at pasiklan tayang lalo in kulturang Kapampangan na talagang mangibabo naman po. Keti, malyari dang ipakit at ibida reng alagad ning sining, reng talasulat at aliwapang artist, reng karelang gawa, iba't king visual arts, terak, angga kareng kwento at musika para king mas malawak ka publiko. A place where we remember who we are. O tangachuta mo, Kenny, panandaman tamo, nangita mo, Kapampangan tamo, kaluguran tayo, kaya katamong kultura. At Kenny, we are free to express who we are. Kaya katamong poesya, kaya katamong terak, pamangan, nakalya pepa prepare pamangan ng DOT Region 3. We are allowed to be Kapampangan fully, freely, and firstly. I'd like to use that word, fiercely. Fiercely Kapampangan. Bilang metong karengaduang matataga cultural hub king rehiyon, kikilala na ning DOT ing lalawigan ning Pampanga bilang santungan o bale ning mabanding kasalesayan, kultura ating atagkil apamana king balen. Makalinya na lakanura ang programa at aktibidad keti king lugal kasan metong ing Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga. Formalize the partnership and collaboration of the provincial government of Pampanga and the Foundation for Lingap Kapampangan incorporated through the SKK. Ito po yung mga activities and programs that for the entire year ay nakalatag na po. Actually, napatunayan na po natin yan sa tulong po ng ating Gobernador Dennis Pineda, Vice Governor Tina Pineda, na ang mga programa at activities nila sa pagpapalagyan po at pagpapa-strengthen po ng ating turismo, ng ating kultura, conservation and conservation dito sa lalawigan ng Pampanga ay may mga nakatutok po activities dito nakalaan. And we have witnessed and heard it from the EVP of FLKI, Ma'am Sonia Soto, kung ano po ang aming mga partnerships. At
Ing proyektong iti, patunay na ing kultura, mo partining nilabas o ning kasalesayan, nune mabiyayang pamana, dapat pang lingapan, pagmasabalan at gambulan king salukuyan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ni lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karingang Kapampangan. Kaya ako po Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, himbalen, susuyo.